ti thei lo mo thiam lo in fa te Now being recorded. in fa te na an ti thiam lo mo no mai in thil ti thiam lo te lo mani chuan boy suang cheu online class a emo ram chan dan kan in thil ti in kan chok le do ni ti kan hani soya chu kan tu soya chu takin tu na kan chu sui do na ni ti chung chuan ni zan lo te pakha min ron phone a thiam lo ti ka ti ron ti khai no ma a ho te te pokhang ben ni no en tu ra chuan kan nga ya ti rolin ni min lama class kal lo ben lama rong kal te kan om tu ra kan nga ya cha chin bin lama lockdown na wanga internet thum ke mang tha internet e khan thuna tu lo nei big si lo khang te wanga buai kai lo om ni om class kan nei ti lo chelo so ve ni join turin kan hanin ti chewain ron join tu ra kan nga ya min kan zira san chew wang khanin kan kal pan do chew nga in the fall big tu rai lo nga ya nge min kan zirang tho ko ve na kan zira le do na kan homok te ka changin engma the phone na big tu am lo ti kha nu le pat kon ni lo shape pi do na ya so ani ni min kan zir kha constant variable ang kan lu ta LCM zonte cross multiply lu dan tu te tin ba heng anga kan chot tu reng renga o chui mai tu kan zir lai hi 2.1 ka kan chun zo mani ni min kan zir lai 2.1 ka kan chun zo mani oh in lampang signal chalo do te lo om ta kin 2.1 ni mi kha kan chun zo mani oh chuan variable om reng reng kha a value zum chu zel tur ni kan in ti a chuan ni mina te ko kha ka hen zo ta zel lai e mo sa ka han in zo ta a chen chen ron chang dik te kan ma chen chen chang dik e che lo ten te ko ka ma ma ra chuan in shil pian zela kan man so zel tura ko kan nga ya chuan ni mina khan question number 16 kan chok mana a ho kan chok na khan ila hian question number 7 kan chok le do na ni question number 7 kan homok zing ami ni a in ti thelo lam sei do lova kan en chin pu ne kai man question number 7 hi chuan ni min ang tho khanin notebook emo paper le pen in chok tura kan nga ya la lo chapem chang lo kan amani pon nu le pa kan fa te ka lo pe de zum zum ula paper le pen mo ren chang ka lo pe ula ka hawin kan chok le do ni ei ma chen ka chok do lo wa chan chu kan che to ni nei ti ka hung kin mo wa whiteboard kan nei bi lo wa chu wang chuan in i whiteboard kan nei lo wangin i kan chok ho zel do ni a thiang ang in paper ate kan ron ti lo nga in hu thei tu ra te po kan nga in bin ang ho ka din chuan in question number 7 kha han en teule question number 7 kay mani lawin nang mani en to ro le in textbook ha an copy tha teule 2x equal to 18 in lo nei ta ni 2x divided by 3 is equal to 18 kan nei ni question apan kha abul tang bang kan se thale nge chan chu ni zalam panga ron request min lam kan kal silawa ti khan ma wangin boina ron join tura kan ngaya khango kha i thui ka kan san thei bi ka ba san chu kan nau ti kan ni a nakina an lo wi pal khan kan mo pu na schoolin eng ma chen ma wangin kan chon le do na te ma lo chiang to deu te po kan lo mai he khang kon ni na lo lo ila lo ngai khale man ka pula kan chen le so so nan oh do thei na hi trania so the question of 2x by 3 is equal to 18 kan nei ni question of 2x divided by 3 is equal to 18 ha eng tia cho tu ne niang o kan tia ka han ngai tu ta ani 2x divided by 3 is equal to 18 or join tai te kan om a kan cholai kan che lo ta kin exercise 2.1 question number 7 ani exercise 2.1 question number 7 ani oh John 2x divided by 3 is equal to 18 han eng ti ke kan chuang ka telen alan mai da na chuan in 2x by 3 le 18 ka ain put ti na ni 2x by 3 khoi la mange om deilam panga om nang mani pu deilam panga om ka hain ti kan sui kan ti ka LHS in kan zek thin left hand side ti na ni chuan equal to 18 ka 18 ka chu right hand side ti na ni a RHS tin kan sui thin kan sui kan zek mai thin short form ti ina po kan sui pe to ka chuan in ka telan mai dan chon left hand side le right hand side ka ain thuk ti na ni amaro chu ain thuk la tu value kan la chaw don lo ba but en bang hanga achunga left hand side ta khanin true bula khan variable x kan lo nei ni kha variable x kha a value kan la chaw don kan jong don ni
chuan le kan thil zon tur reng value kan zon tur ri arema a thei ani chuan veilam pang left hand side zela hian daila so anuama a boilo thin ti po ni mina kan soi to ni amai ro chu sarin veilam panga da tura ti wangin veilam ada nge tura ni lo ti po kan soi to kha ute in pate in chu tu mani in tu te chuan veilam panga pon lo da mai theya asai veilam panga da lom veilam panga da tu veilam panga da lo chu dik lo ting lo ting ni lo ania a thei te kani amai ro chu dinglam panga om hu hian izia sual pal mu sual pal te alo ol bik a sumiti sual palat lakata kan himna turata na kanti mai chawani veilam panga da sham thei ka ti na dai ki chu chuanin x chau kan duwa mas x bula kyan thil nok alo om de ta ni engmo nok 2 divided by 3 2 by 3 lo om sham ti hi nok ta ni ti hi kan ti bawang ki 2 by 3 kan ti baw cheng ti la ki poimo ta ni ti yang o an hoya hian ti baw da ka ti chu kan rap mai don nge kan siak lo top mai don chu tiang ni lo ve ni chu cho chi ni chu te du du a drawing ang maya zia lo ti baw a no re the ni lo wangin ada no ma ti baw da no om ta ni ti kan ti baw kan ti chu ang ko sabirin lo en do le 2x by 3 ani khan 3 kha 2x by 3 ka fraction alo ni ta fraction chu chung le hoi nei kan ti khala ni ta fraction ani chuan in equal to huwa le lampanga a phei don chuan chung le hoi nei reng chu ni mina po kan sui te to kha ni mina khanin ni mina khanin din pui ti mani khala chang sual zau to a sui sual le mo din pui ti mani khan chang sual la kan zo ta fraction ne reng chu equal to le lampanga a phei don chuan cross multiply nakal tur ni cross kan ti chu nge cross multiply chu kem zo tongin cross chu kokal multiply chu puntir a kokala in puntir te a in kokala puntir tu ti na ni chu kokala puntir ni na an mani zone ni angil ni a straight ni ba puntir ka dik le me lo entinan 2x le 18 ka puntir te u adik lo re ka su a chan chu ngati nge straight ni a ania adik lo multiply ni ako kala in puntir tu ni 2 chu nge puntir ang equal to le lam panga kan chun 18 11 18 huaya akalang so tiang che chuan 3 po kha an huaya oma enge puntir don equal to le lam pang right hand side mi akan in khang ya ba multiply don kan ti chuan 3 chuan an huaya oma wangin cross tur chuan 18 a han puntir kha eng ko pal chen ni tro ai hian eng ko pal chen ni ka pu ka dang hian 3 khan ti khan 18 ka han multiply han cross chen ni ka cross multiply kan ti ni so the point ngati kan sunod le kan ti chuanin mishing chin kanin ang lom fa voi tam tak se explain sak ngai tek tek kan china banin kan soi nan le zela ni a chuan 2x equal to 0 le 2x equal to 18 into 3 tin 0 le ai han multiply tan in hu thamem o in theyang sumo 2x equal to 18 into 3. 3 kan 18 ka han puntir don tinani chu. Homo ka lo chok le ni kuma thiam sa te pe ke chon in chok zo tuk tong lo en me ka ringa maro chu pa po kha dang lo ti lo tu ani. Chuan ti kan du la fam kim lo. E kan du ber pa x chau kha kan du left hand side ka khan ma se x bula han om la om chu ani. En thil nge om. Chu om. Chu ka ti bo le ngai ani chon chu ke ti kan ti bo bang o kan ngai to ta ni chu kan ti bo don loka ni zana homo ka pe kan ya o lo lang ma saber tuanga ti hi tuanga ti kha min chang te le etlaya ming ron lang dana chon tuanga nge ming hi sial sel tu tuanga olias ti mani hi speaker khon la min chang te le tuanga olias ti kha ka promotion thayem sangam lo yang adang akan kalong chan himi chan himi chan himi tu le x in kara khan nge om plus nge minus nge 2 le x in kara khan nge om multiply nge minus nge plus x ziak lo ni 2 le x in kara mai ziak lo tro ma isa adik tani 2 le x in kara multiply om one right hand side avakal do khan khuya nge kalang asira nge kalanga ahwaya
ale thank you ok ka ale tu na khan chat ne na kanin chan na le kanin so na khain lo ngai thabe ka nga chu le x khan en ula ai kara khan hei chu le x ka ti chu hei in tro ni pe nei ka hei hi chu le x hemin kara hian eng ma in je kom lo plus a minus a multiply a divide sign eng ma am lo ni ma se ni mina hei ka soi fiat to ni minan chan ding lo khan ka soi fiat nga khan chan ding lo rolin eng ma heti anin kara in ziak sign om lo chuan engi om ma sign kan ti chuan multiply om tu ni variable le number in kara an variable le hey variable chu x ni variable le number pa ngai ho he ho coefficient ho hi an om dun reng reng chu anin kara hian eng ma in je lo ni chon multiply om ti na ka soi fiat to kha chon multiply ani chuanin chu hi le lam pang he ta ka phei don hianin ama kha chuanin anin kara plus mo minus mo om khanin le lam panga aka phei khanin minus mo plus mo sign a in kha ka phei thin ni chunga hian nuna ero chuanin hei anin kara plus mo minus mo a om lo a multiply a om chuan he ta chunga phei to lovin cross multiply ang khan a hnuai a kal don ani man tero chuan zero ule in je dan to ron sayang x zero le x equal to 18 into 3 by divided by 2 ani avoid deu tan avoid thế dia in fiat thế mo chu le x equal to 18 into 3 divided by 2 ani ta ni tro je kem tro ha 2 hi a hoi rong kal dei na chang chu x le 2 in kar ha multiply ma bang cross multiply ani no om ti na ni chu cross multiply ani ti na ni chu tro ani kar m plus le minus om se chuangin 2 hi hoi a kal dei lo din a chunga hi na pakalang mase in kar a hian hei x ne na in kar m multiply om a bangin cross multiply ani a an hoi a kal ta ani tan chiang tok view tu ra chon kam ma ka tai chung chang ka chu chuan tika chuan in ti chaw tu ngen yang i du chaw dan chi hiom ta ni in chaw lai ken do ke ma ni lovin chaw dan chi hiom ta ni engi om kan ti chuan 18 le 3 kha i multiply chuak anga chu mi lo chuak chu true in i sem thei chu chaw dan chi khat na sei no le ang a chaw dan na saber chaw dan chi khat na chu 18 le 3 kha multiply in chu mi i multiply chuak a chu true in i divide thei ani chu chaw dan pakhat na chuan chu mi lo chuak chu answer a chaw dan dang le a chuanin 2 khan 18 kha i han semanga 2 khan 18 i semanga mo chok te kan tiang kan han chok te anga 2 in 18 han chok te anga i chaw te zo a alo chuak a chu 3 ni multiply le nga chu answer ni le in du dan zok zok in han chok te le chu answer ka zok ang cheu in du dan zok zok in chok ro nang mana all sum iti dan zok zok in chok ro le che pon hei ka chok ne kom mai mai lo nia kan zavem hoa mi palam chin khan Isaac Isaac la lo duwa i mai kan on tele ka tong chat thei chuan Isaac la lo duwa kha mai kan on lok tele Isaac la lo duwa ka tong chat thei i tong zo to em i answer i answer i cho le X equal to 27. yes correct ale X equal to 27. ale atoke thank you Isaac la lo duwa kan zo ta x equal to 27 adikani em lo le e cho da chi om ka ti to kha lo na sami hetro to camera hi ai hi ni e cho dan chi kan na zok chu ni chu khan 18 ka kan han divide ta kan han chok te a kai mo
2 in 18 ya hansema avoid ko ani 2 9 za 18 ani so 9 le 3 hin da banga ai multiply ya ai multiply sign of mo 9 into 3 2 ai 27 ani pa chodan pakhat ani chodan chi khat ani imu manem an lok teu chon chodan chi khat jo kan sei le dong e chodan pakhat le zo ani chodan pakhat le zo pa chuanin 9 le 8 3 le 18 kha i multiply ya chumi multiply lo chok chu 54 ani chuan 54 divided by 2 lo ni ya mo he 54 khoi mi nge kan ti chon 18 le 3 khai multiply ani e chodan dang zo kan ni chodan dang zo chuan 54 chu 2 in isema chuan 27 alo choka mo ta in cho dik chuna answer phet ang ve ve ni je tia mem kahanya ka sei chin ni tinge chodan chi hi kher kan ti la na kan cho dik chun answer in ang ve ve ti kan sei chan chu lai tam takin zip pi pu chodan kher kha dik bi ka mo ti te ani le re chon he ka school kan chen te midang zir da na dik zo ka fa ngai tat te te kan tiu tor te le kan nu le pa min zip pi tu kan u le nau te te ni shil chin tu te chodan dik zo ka ngai big hem china le cha chon ni la ba kan chok big kan chodan kan chod kha adik khot chuan kan chodan kal phung khai ang lo ma se ang sare ang dat thin ni ti ha kan soi du lai pakhat ani chuan in tuna question number 8 kan lu tang point om chi ni bina ka soi chak deuh pakhat kha ni question number 8 copy ro le question number 8 kha in notebook in chapa khan copy ro le ron join thar thi kanam to lo ani mo kan cho lai me ki exercise 2.1 question number 8 ani exercise 2.1 question number 8 question kan say question 1.66 equal to y by 1.5 ani 1.66 y by 1.5 ani pero to puro me ka zo le don chumi palam pang khala ni do mai khala on patulan tong thei ve le khan ni pa hi chu huai sen tu ni ni chia pan chan lam chumi pa hi chu chan lam nge tu ni 1.6 is equal to y by 1.5 achodan in mu chi khan enge zon tu ring ha le kan en wanga kan mu chi khanin kan zon tu ra chu ngora hun kan ren vak la wanga top den na kan ni le to bo ka sei chu ti chu kai chu kal le du me do nia ka sei ti to chuan jaso van la share tena ha i mai kon te le jaso van la share tena ha i mai kon te le thế em July July Yes. Question number 8 ka 1.6 is equal to 1 y by 1.5 kaniya pero question number 8 ka takhan enge kan zon don timi kan so Pointibo. ni ani eng ber nge kan zon ang takhan pointibo timi kan zon tur ber hani ka share don ya so idi kani dula ya dikhan lo om reng la y ka kan zong don ta pero y ka left hand side ta nge om right hand side ta Right hand side. Correct. Ani right hand side om chung khan y ka kan zong thei tho ven. Yes, sir. Left hand side khan om kher angai lo ko ti tro ani em. Om kher kha ngai lo ni bidang ko ni ngai tha bek tro. Ama khan ke explain khanin y kan zon tu ri left hand side hen om se kan ti china pati to kha. Ma se hang nge lam ni rawin so anom na chau ani ti so lo tu so ani. Tuna po ka dulay na ran soya hay uway hiding la maoma at so thei thoban ni ko yaran tini ay ti so kan lau chon om no kan khalok thei yimina kan choka question number 3 khan khateng che kan chokani kan zon to ding lam pang om de question number 3 ka ba endek na ula 6 equal to z plus 2 ni ka share question ka soi sol mai thei question number 3 ka
6 equal to z plus 2 ti kan mai thei kata po z plus 2 le 6 ka om na in change mo ka z plus 2 ka left hand side in da 6 ka right hand side in da chuan engma boil bin in chokani tinga om na kan thak lok ka chuan engma sign po thak lo turani ti po ni mina ka soifia tro du lai ani em Yes, sir. ale operator ale thank you chuan ni palampang kan zon nun to a me silampang halawin ding le de ula chuan tuna khanin a om na kan thak do ni question number ni na 3 mi ang khan y divided by 1.5 hi veilampanga in da pheyanga da pheyro le 1.6 zo kading lampanga da ro le karon tilang don ti son lau su su sia pok do sia pok to ni ka ti chin kha ti sual lau hian kan thim tura dal sia pok tur ado dik lawan ni chuan kan x anga athar kan je le mayang le khabu te ren lo tu ni tangka ya chuan mo sungten kan thim tur tan chon nin le le mai don ni ei le hian tro question a chuan in 1.6 zo ki left hand side ta oma y divided by 1.5 right hand side ta oma ma se cho swalo ngan ti in an omna ang position kan thak lok katinga kan thak lok tok kanin son tir ve lok ki chuanin assign kan thak hai lo ka ti ko ka mo ei chuan y by 1.5 hi left hand side ta lo om to a chuan 1.6 hi right hand side ta lo om to ni ka chuan cho ka cha kom le de lek to ni amaro chu boy kan om mai thaya point ki chen khata chuna ho prom mai the ni point ti bodan kha tak explain main nikum class 7 ho grade 7 ho ka zone don so ni nikum ka explain kha ala rai lo ba so final exam don in February vela January le February khatir vela ka explain le boka chuta tu ne la thei lo ka zone don so ni dalmon sang aren thei ti kha mai kan om te le dalmon sang aren thei trong se them mai kon dan tiam em astrin ka han khoi zo ula chon mai lem lo om khati lo ula mo sang ha ka trong se them Yes, sir. va trong rồi về ham trong ring đầu te cho ý lo mi No, sir. là thì trong ka se them cho ý lo ang me ka ti trong rồi du ni point ti bo dan tu ti ka se khe shem ni kum ni khe ya shem Yes, sir. la shem mo ani 1.6 ka ti bo don ta tro 1.6 na ka point ka ti bo wang 1.5 sila sa ini so bila po lang ay karo 1.6 cho point ka ti bo dan tu i thiamang tok in i mizo tong khan ti ka han soi ching te i thiamang tok in soi lai la chen thiam avarai ve la thiam em thiam to lo mi Chiếm lâu. thiam lo ani chu mai ko ho le mai chela ma kan mi palam kan tom tak nei ro chani i mai kon te le ma sa ai mai ko fla ro chani ro am te le da ro chani Yes, sir. nang pui trong rồi 1.6 ami point khati bo dan tu khati khan han soi ching te a soin dila soi thiam em thiam lo ngoi te thiam lo mo ani trong ka pa puin ma mo ni su le to ke du to ro le ni kuma kan thiam the pol mi tem point ti bo dan kan soi kan explain to thiam lo tak mai tu na le ka zia ka nga ka chok ta nga ka cho na hi karon ti lang nga chu mi karon ti lang chu karon explain do na ni kan chok ta ni kan ti lang kan zia ta ni in the enter do dia tu na 1.6 ni lo point shim ti bo dan ka soi patang karon ti lang ang kan zia lo ka nga
le karon tilang don ne la en ro le in mu thei ang chumo en ro o ka ko hi lo en ula thil dang ka en lo ula ka thei hil pal he ni maro chu thei hil kha shen le tum tu ri thei 2.5 question akan ya kasiam so kan hi oh 2.5 question akan ya he 2.5 ka hi 2.5 a point ta hi ti bo ka duwa ka ti bo dan tu chu at lo lang hi ni oh 25 divided by 10 hi ni hey ta ki karon so ki don ni eng tin nge 10 hi lo om oh le en lo le digit kan point zo hey number ma saber chu true hi ni a adot le chu point ti na ron chung zoma chuan 5 ni ron chung zom ta ni chuan iting e point ti bo dan tu ka soi chin kha and le point zo chi a number om hi digit engza ni kan chiar thinang oh soi fi le don ye ka soi ngai ka soi no le don point ti bo dan tu ra ta na step ma saber ka soi don point lo om na dot chia atanga number lo om hi digit engza nge chiar thin turani ama saberin point dot ka ti khan point zo chia dinglam panga number om soina o point zo chia dinglam panga number om soina ani point zo chia number tuna khan point a kha point bula khan number a om ve ve a pakhat chu 2 ania pakhat chu 5 ania mo ta khan chiar dan boy kan om mai theya ta khanin 2 lampang nge chiar tur 5 lampang kan ti chuan point zo number on ka ti chuan ding lampang zel chiar tu ding lampang a chun eng zo nge om 5 zo ki ding lampang om ani tro ding lampang zo zel chiar tu ve lampang ka chiar lo tu 2 lampang ka chiar lo tu 5 lampang ka chiar tu ni chuan point zo number engza number pakhat oma chu digit engza kan ti chuan 1 ti chiar tu ani 2 ti chiar lo tu oh sorry 5 ti chiar lo tu 1 ti chiar tu ani oh so point zo number digit engza nge om kan ti chuan 1 2 digit pakhat om ani chu ang chiang en oh kasoi tlang khotang chung kasoi non le don dia oh chiang lo kan takin chuan chu digit omza chu at noya bial del tu digit chu engza mo om kan ti kha 1 a oma bial po pakhat chuan bial kan bel zo to huwa 1 kan bel le na chuan so ma lo don ka point ti bo dan all sander ani ti ha kan ti hian point hi cho no mani chuan kan soi non le ang point ti bo dan lai te simple de kha oh tu na hai question na chu ka chiang lo khan ngai sau lu ro oh 2.5 question na ka lo na ya 2.5 hi point ti bo ka tu ma eng tin ye ka ti bo bang ka ti chuan a step ma sabera point zo a number om hi digit engza nge om kan count ang ani point zo a hian digit om ti len sa rian khui zo nge count tur le 2 lampang nge 5 lampang ti kan boi nei thaya hatiang kham boi lo dan tur chu count tur lampang chu right hand side lampang zo di lampang zo nge count tu ni point zo number point bula number om khan a khui zo nge ding lampang om kan ti chuan nang ba ni kun ding lampang om kha 5 kha ni tro 5 ka ding lampang om oh hatiang ding lampang zel ka chiar tu ani chuan account dan tu chu 5 te zo count lo tu 1 te count tu ni kina hei 1 5 ka 1 ang kan chiar so ha digit khat ani digit chung chang chu plus 6 le 5 pa in don chiar to in don zel to in chiang to tu ra ka ani plus 8 le in to digit chi tu ra ka point zo digit pakhat om chu digit om zat chu bial del tu ra noya ei ka po le hin huem ei chu digit om zat chu noya bial in bel le hin huem oh ei digit ka pakhat chi om ka in bel po pakhat chi in bel ani chu ba chuan bial in bel zo one in bel le so so ma lo ni ta so point ka lo do to 25 by 10 lo ni kan so nuam em em in chok te to nga so min hi nga khain sen nei don ni oh chuan point ti bo dan kha adang number digit tam deu kan ti chin nang karon ko liang question je be lok le 24.27 han je lok le question 24.27
24.27 thì question dễ lúc tiểu lên cái gì sẽ tổ tụ ra mai signal chelo de ho kha 24.27 hey question point thì bao đẳng cái gì để log don 24.27 cái gì cái hiện tiền lúc cái in hiện sumo để para này diễn lên tung dễ con cái logic để chỉ là để sẽ tiệm tăng rồi nha 24.27 question kan này ta hình point thì kan ti bao đàn all sum đều bạc chú anh đâu lên sẽ phải làm point talaw troi tai nei point om ko hin huan chuan point zo a number kha digit exact nge chiar tu kan ti tro step khan na chuan ma se point zo number kan ti khan mitam takan buai khoi zo nge chiar tu 24 lampang nge 27 lampang chiar tu kan shedon lawani ma se ta khan ti nge chiar tu kan shed thei dan tu ka soi fia kha chiar dan tu kan shed thei dan tu chu right hand side lampang zo kan ku ding lampang zo ka om zo ka chiar tu ni Uding lang pangzo ko om chu enge 27 hi ni lo ni aditro 27 lang pang hi ani tro chuan kan count dan tu chu en lo le kan count leng 27 dia count lo tu ka count dan tu lo en lo le point zo 1 2 ka uan ang ka chiar 7 hi 2 di tiamen 1 2 disit chu ni chuan disit pa hi om tina ni chu tro chuan kha digit omzat point zo a digit omzat kha at moya bial bel tun kan ti tro tu han digit exani om kan ti kha digit kha pahni om kan ti tro 2 le 7 kha 1 2 din chera bial pahni in delta chuan at moya 1 in bel le 1 in zel yang ai huen ai teu le lo en pen le pa po ka nei point zo 27 kan le ya kha 1 2 kan tia mo digit pahni lo ni a digit omzat kan ho ya bial kan bela pa bial pahni kan bel zo to ho 1 kan bel le chon 100 lo ni ta ni so an achunga mi 24 le 27 kha point lo bo to ang pero yan in zia kang so nge kan nei ta kang 24 27 divided by 100 point om to lo re i mu them point om to lo re ti kha chuan in chiang tong tro ti khanin kan mu them tu nghe kan zo leng kan zo tanga kan zo hian chen lo chuan kan soi non lenga tu na han mi pa mi se kan zo ka du la ya kan zo to a mon sa kan zo to me chia hi ro chan ni le chan ni kan zo to ni pa kan zo ang tai ra zo tam tai ra mai kon te le tai ra mai kon te le ka tong se them tai ra Yes, sir. point ti bo dan ka soi khai se thiam em Yes, sir. ole chuan Valentino mal som ki ma kha mai kon te le Valentino mal som ki mai kon Yes, sir. Valentino Yes. i point ti bo dan tu ka soi khai se thiam em tu na khan Yes, sir. ka thiam mo Yes, sir. ale an chon mai kon fo le ani chon di khan point shim ti bo dan chu kan chiang to tu ro ka mai don kan cho le zel da du le a tu langin kan la soi non le zo do ne ti kha point ti bo dan chu ni chuan tu na kan cho lai question number 8 a hang kan lut le chiang oi nang mani le khabu ka en teu le nang mani no ta in zia khai na in tha ka in thil nei ta ka chu y divided by 1.5 equal to 1.6 in lo nei ta tro chuan i thil zan du kha y ania y nuaya khan nge lo om ve la em lo om ve lo tur om ve la om 1.5 kal lo om ve ni kan du lo kan no bo ngai khoi kan no bo wang le lan panga hen phe ro kan tenga tarang kan no chuwa ngai ni chu y chaw ka ma khan om turin kan du ani chuan eng ti nge kan no chuang kan ti chuan 1.5 kha chung lama nge hnoi lama pal don ti kha achunga nge kan ba no chu khan chu achunga nge an hoya kalang ba somjoli mai kon lo le na somjoli mai kon nen
1.5 ka angin no ya kaldon. At maya. 1.5 Achunga. pi achunga ani achunga vakal chuan multiply sign nge nei do na minus nge divide sign nge plus. A question Karen repeat look there. 1.5 ka right hand side a I move do na tro. Chuan 1.6 bula au ni va ti ta tro. Chuan ava om 1.6 ne ani kara khan x sign ni om don. Multiply. Correct. Masom zolin ron sai dik chiani 1.5 bula khanin chuan y kha ama cho om tir kan du wangin abula lo om ve a hnuai om 1.5 kha kan ti bo don ta hei hetai huang hianin mo hei y cho khala om ta 1.5 a hnuai lo om kha kan ti bo ta a chunga 1.6 bula han kalani engwangi chunga kal kan ti chuan fraction lo nia y by 1.5 fraction nia multiply mo fraction mo ni chuan cross multiply na kal tu ti kan sei to pa so wangin 1.5 po ka across in multiply to 16 ka han multiply ngai 16 na han multiply ka han in cross chiani true 16 no ya chuan vakal 16 in cross lo re amazon vakal tina ni adi ko ni chuan han chowa anin kara po cross multiply ani bangai kara po multiply sa long ta ni chuan khatialan dana chuan 1.6 le 1.5 ka multiply to tina ni a ma se point no ma wangin ni tam tak chuan voi do ni tuna ham point ti bodan kan sei to a ha point kan ti bodan mang khan in bula in ute mo in ute phone banga calculator a puntir la bin nang mani nge kan han puntir teule second somthum hul ka pen cheu chuan an ke man karon chokang in cho di lo te ka zo cheu nga chuan ke man karon chung som bakam an chok lok teule chumi pa in cho chung in pa zo tu kan lo en nge Sakula di pasok tu kau mukiau tu kan so ton tu zo tu ko hu Joseph Long zo la kha imai kon tele Joseph Long zo la chok zo to em chok zo to kon lo le chok zo to em chok zo to em Joseph no yes or no Yes, sir. na ko sin ala chen mo tong che ta har la mai ei answer mu le ni Yes, sir. ei answer mu 2.4. 2.4 correct of le Isaac akan mai kon tele in hing te sial te Isaac RI30 den ti chang kang tin chang kang chin ma Yes, sir. Isaac I30 chuyện ti nge sa pho po nei chu kan na man ni lo nge ani de ure o an tin cha tro le nge answer e mu vele 2.4. ole adike ole thank you ole Isaac ale Joseph kan zota an chok dik de 2.4 an chok dika ka zo lo ho po khan in chok dik tura ka nga ani chuan tu na kai man ka chona hi karon tilang ve do ni chuan ka chona karon ti la na hi in lo enanga uluk devin chuan hey entele kala chok so lo kai ke chu te mi kan ti te le de bong mu thei lo hi rom si man mo lo la atop dera ni boko man mo viau lo ve ka ti kho di vek chon mi in shet chen kai mi in nin thei khop kha
cái chùa har chin em cái đó class à khan cái explain tùy tổ chuan à tổ lâm bằng hiền cái rule là với bắc mai lâu nè hey em tới lên 1.6 le 1.5 ka point ka tibaw ni pero du chuan I point tibaw lo pon ka multiply ngal thei ka multiply anga atopa point ka chu mai dor ni chu po chu thei mar chu kha ti sol point lon chu sol ka nom china wang khan I point tibaw dan kan zin tina chan chu ni 1.5 le 1.6 ai multiply ngal thei lo tina ni ni alo ai multiply ngal thei thiam chuan a boi tha lo zo pa a pi koi lo zo ka ni amaro chu atopa point chut le ngai chia ti khan visual kan china wangin kan ti sual na laka tamin veng tu atan ti in point ti bodan hi kan zir tir ni hi tang pa me mani chuan hei kan hu thoi tu ka ran da hai thin ni ka da hai rolen ke mala hi karon mai ve tu la kai liak lo chaw ni tu hei chuan 1.6 mi ka 1.6 tau hi ti bawang phatina 1.6 ni point ti ka bota point zo a disit exam ni ka chera point zo disit chu 60 lo nia kan sia dan tu 60 chair levin 1 tin ka chera 1.6 a chuan point zo a disit pakhat chaw lo tina ania chuan disit pakhat chaw a chuan bial po pakhat chaw kan bel he tina nia hayan noya hei ibuem hei bial pakhat che ka bel zo 1 ka zel ya 10 lo ni tani chuan kan zo 1.6 big chu kan zo multiply lo nia hay 16 by 10 lo ni tani so 1.5 kan ma khoi ve le yang hay 1.5 kan khoi le do na point zo digit om ni kan share le anga point zo digit om cheng za nge 2 ti share lo tu 1 tin kan share tu point zo digit pakhat che lo om le no point zo digit pakhat che lo om le chuan chumi za chu ngai bial kan bel le hay bial pakhat kan bel le ni bial pakhat so bial kan bel zo to huwa 1 kan ziak le so an hoya chuan a chuan mi 1.6 le 1.5 kha point lo om to lo bauta 16 into 15 lo ni tani chuan divided by 10 into 10 lo ni tani 10 into 10 hi khoi mi nge kan ti chuan 10 pakhat hi 1.6 point ti bo na mi ni apial le 10 pakhat hi 1.5 point ti bo na mi khani hi chuan chaw kha cha kom to tru idu chuan I chok te anga mo ani lo pon I multiply ngai sem thei ka chung ma thu thu ni ton ka hani ro se chuan question number 9 in chaw ti tu pa nga ya a chaw te ka chu ron to lo ma yang a har sa lo boka a chaw number chaw te tu la 16 le 15 le 10 ti vela nia in thiam tu chi number 10 ya question number 9 emang question number 9 in le ang kan hun chu pel to maro chu kata kasana la pel ve lo ni la man lo chu kasana hin la pel ve tat lo ni ti tu kan nei chong le nem kan zo control lockdown ni so mai la ina thau kan khoi mai kal ti chong lo mobile games ve ling khelanga tu lo wa in mit te ha lenga mo chung te an tir thei lo chunga chu tiang ve me me chuni ziam lo left question number 9 kha thei kan lo ne ni 7x minus 9 is equal to 16. 7x minus 9 is equal to 16. Ranjo intarin oma, ranjo intar pa, kan subtract to kan solay make exercise 2.1 question number 9 ani. Exercise 2.1 question number 9 ani. Ranjo intar ka, kan subtract to nangin. Suan kahian inti kan soa. Mami ni kan dang lam le tahlap mai tulo kan zirme point omang kapakhat ma point om to lo ka fraction nei pom le to lo ani so engting kan song masaberin 7x le 9 ki in pai tu tinania may nasa om chuan so chak kan nei le tlat ni mina kan zo kan nei to an save ate kan zo Isaac ate na may silang pang zo bele ngai so ang dal mồi pui mai con độ le dal mồi pui mai con độ le chỉ tiền cái phòng Yes, sir. mồi pui 7x le minus 9 khai muem ngwa le easier ka Yes, sir.
minus ni som pai tu ti na ni atro Yes, sir. ani 7x le 9 kha in pai thei reng ami No, ai sir. pai thei lo mo No, sir. ai pai thei lo mo Yes, sir. pai thei lo tak tak Yes, sir. a tingin pai thei lo chan Variable x sa variable x ma wangin pai thei lo tu ti ziak om ni No, sir. ani chu ai fi de la soi le the so I chang dik reng ani ya variable x o main pai thei lo itia atikani mase x a omiti kha x ka sen bula chaw oma em han sei de X ka kan zong do na chuan i x ka kan zong do na chu variable x sa wang hanin i kan beling kan pai ngot thei lo chan chu x kan zong do wangin. ei ba han sei dik full fill de de kan mai khalo la bon ro ka sei ke sa kan che o Yes, sir. le mi dang khan em dek lo le moi pi khanin hey ka ko hin du ka ko po hin du su nang ma ni je khen ro 7x minus 9 ti lai khan ka sei chu ni 7x minus 9 ani minus su pai ti na nia 7x le 9 kha in pai tu ti na ni angani ta ma se in pai thei lo ni chu ka sei lai ni wangin pai thei lo chan kan ti chuan x ka kan zom don awanga pai thei lo ani lo chiamo moi pui x ti kan zom don awanga pai Yes, thei sir. lo kan ni lo o bilang po khan se ro o kan pai thei lo chan dik tak zo ka chu en te le 9 khan x nei ve 9 khan x nei ve No, na en te sir. nei em moi pui No, anei em sir. o variable de la pai thei tu chuan kan variable nei in ang chau kha anin belin in pai thei ti explain ka ti kan se chu kem Yes, sir. ni kuma ka sei mun tro chiang to em Yes, sir. ale ko to ro le thank you le bidang khan ngai tha de ro le 7x le 9 kan pai thei lo chan hi x kan zon don wa ka pai thei lo ni lo hin mo kan pai thei lo chan dik tak zo ka chu 9 hian variable x anei ve lo ba ni chiang em hei hi chu online class kan nei ma sak ber sikul la tanga ka ron neya whiteboard manga karon device pui chung cheu khanin ka sei ni khamia uluk takalo ngai thla ka chuan in la shenge tu ni kan pai thei lo chun chan chu x kan zong do na wanga pai thei lo ni la vin 9 hian x nei ve lo ba ni 9 hian variable x lo nei ta si an nei in ang chi ani mo ain ang chi wangin an variable nei ang chi wang kan pai thei ang nga tu na chu ain ang lo chu belina pai thei lo re ni o ka chuan kan pai thei lo ta ka chuan in 9 hi kan du lo wa x bula om ho jong jong kan du lo hi le la ma kan da phei ve kang 9 hi kan du lo wa le la ma kan da phei anga x bula 7 to kan du lo wa le la ma kan da phei le ang han chok te le phải đã có cái tay lấy tiếp đồ này à cái đó hàng chục tiêu lên xin dám lọc tiêu lên thì tin nghe nine te kha apa phei chon khuya nge ava om ti vela ka shedu in so dan o karon ti zel don thoke pon na mani ham ti vela tiêu zau to tu mai ang en ro le screen da en ro le kan sei to khan x kan zong don na x bula lo om ve ho zong kan nok kan te kan du le ba kan zon tu so ka left hand side da kan du a ka chon x bula lo om ve nok kan ti chu en tenge minus 9 te 7 te nok kan ti manin nok ta kan ni tro nok ta kan ni o chen te ne na kan in biak ruk ser don la ya kan bula nu le pa lo thu nok kan ti ang dewa i katiang kha an nok kan ti ni chu o in shit hiam tro ka sem je chu chuan nok kan til tu kan da bo don nai ni kan thei tir ma sa perang nai ni le la ma han ma pero right hand side ai nok tu kan ti le la ma kan da pe ta le la ma ba phei hian ava pheya nai hian sign ne enge sign nei chu maina si ta an ma ni ma chi a sign om le ri an ta ni ei 9 ma chi enge om maina ta ni e maina si 7x ta ni lo re o 9 ta dei hi ni
chuan 9 hi le lampanga ava phei chuan assign tha ka nga minus 9 na kha plus 9 na bani ta ni chu chuan 21 le 9 chu kan bel don ti na ni ta ni 21 le 9 hi zot le du lok ha mi se ga mi pa hi ka doin online de me ni ka shet te mal soma ti kha bai kon te le mal soma ai tia ning je na chuan a soma ti je dan po hi mi zo tong ning je da je la wa SOMA an tia on pon the la ve zo tong te je dik tu ra ni zo tong thiam chiang si lo sap tong thiam le bok si lo hi kan tam le tu ka rem ruat puya ti kan mai kon te le rem ruat puya rem ruat pui Yes, sir. ka tong te te ro Yes, sir. 21 le 9 ha bel tu ti na ni atro ani kara plus Yes. oma ani kan bel the Yes, sir. yes or no le min tong ring te Yes, sir. ani rem ruat puya chang di kan bel the chan chu ma ti ge number pa ngai ve ve ni variable an nei box si lo wa an bel the tu ma da tu nam lo tro ato ke thank you of like le chuan rem ruat puya khan a bel ta aron soi di kan ni chuan 16 le 9 chu kan bela in zani lo chuak 25 kalo ni ta ni mo hei 16 le 9 chu kan bela 25 kalo ni ma se kan du thu le sam lo kan tum ber kan goal ber kan la theng lo enge chu kan goal ber kan ti chuan x bula 7 hi kan du lava 7 ti bo kan la ngai ti kan ti bo ba 7 le x hian 7 kan du lova 7 kan ti bo bang 7 hi le lampanga right hand side kan da phayang ma se ti kan da phai ta kam le 7 le x in kara hen engma ong in z om si la ma te ka chuanin hei 7x le 9 in kara hen minus oma achunga ka phei mai 9 kha mo zo do Samuel albel dika mic kon lo le Samuel albel dika mic kan on lo te le se thiam trong te le Samuel albel dika han trong te le trong ring deu la Samuel albel dika mic ka ona ma se trong kala se thelo hello Samuel albel dika signal phone signal nei channel nge ni trong kan se thelo ve trong cái thầy off le mai rồi le trong cái thầy tắt Samuel albel dika kai mic off le la ya valen chu kan zo vanal huma punte kan on tele mic le vanal huma punte ka mic on tele vanal huma Yes, sir. thank you chan lau lau da khati aw lo tu ka ni jing choi lo ang mai zoi te trong sup lo tu ni chuan 7 bula x bula 7 ni kan du la ba le lam pa kan da phei don tro Yes, sir. ani chuan achunga nge 25 bula hian nge 7 chu vakalanga athoya le Anwaya. engwangin isoi dikania angati nge hnoya kalchan Achan dikani 7 le x in kara engma omlo awangin. engba inom lo khan nge om tina pha Multiply. ole ole thank you lu tu kaduang khapin ni chang nge lelam panga phei don ti ringot shet kha ka du lo ni ka om zi om lo shet thiam na shet thiam na kha kin tok lo ni lelam panga a phei a hnuya chuk chana ka shet angai kha dai tak phoi ma a chana chu x le 7 in kar engma in zia lo hian variable le he coefficient in kar engma in z lo wa om hian in z lo hian plus le minus om lo ba multiply om tinania multiply om reng chuanin cross multiply na kalang a hnuya chuk don tinani chuan tu mi kan zo che kha ni ron chang dika a hnuya aron dia chuan x equal to 25 by 7 alang don ta ni kha kan nei chu ni ka kan man thiam tru chuan ti khan kan du to ka nga voina ta na kan zira chu ti khan le lo la chaw lo ula teng kan soi le anga